ni saa cia vilingi wa mauvo. Watinda ata musese mwendo muthenyani wo mundi wa keli wa matuku kenda ma mwai wa kana kalimu thini wa mesa ya vilingi wa mauvo kiwiyo ni chao mundi nyeni tawa masiwa kitaka nolo kunengelelia mauvo kwa nse ya meko ni Sharon Dinda tuyambo kwa ata amwe kati wa mauvo wala tukumbanisi. Ala tukumbanisye ni vamwe na mundume wa ukuwa katikati kutiwa ni thayo na ungikuwa ni enendeti na kukuwa ni kiuta usi wa ituma kuya matungulu. Atongo imango ataniyo azimio kutangasa kutoa isi ya maandamano maku kwa tamba umatakitali kuma yenda silikali iwe kiyocho. Serikali ya kaunti ya Makueni kuvitukithia bajeti ya mauti hiyo ila kutumika kuongela milati na kuiva milati ila iminetwe. Na musi umwe kuma matinyani kitwiku kulia utethewe kuiva ngalama ya sivitali ya Ngilimana anaitina wa muo kwa siadhayo. Vilingi wa mauvo. Ni na udho chenge tunengewa ni wa kuyulua mauvo maitu kwa isla mutandao wa Facebook ni Mutongo TV kana utuandike utumini mukuvi kwa isla ile itatu kenda imwe itano. Mundume wa ukuwa katikati kuma kuya kantafu matungulu kauntini ya Masaku na utiwe ni dhayo itina wakukuwa ni kiwucha ose wa ituma na indi hengani ya siya ose uyu ena munyanya ulana kewo koyuwe ni enendi masani makio kumudhinyani wa umundi vala maunduma mitamukile maungamie kumana na mbua mbingi ila yende na ukuwa enendi ma isio idhima itetaka na matili to itina munoki maendeyo na lelo uundwa ikiwa kiao cha kuinganisya mwani kituwa mavo kuma kauntini ya Masaku kungalikoni siya matungulu boni mutesiana mauvo asukwa uliku. Na umwe watongo imaisioni siya ndwani kisioni kielezekana ama kilanila simasane makioko na umwe kusindwa ni vinya wakiuo lautiwe ni thayo na kioyungi ovogwa ni enendi alamewie kiyo chake. Netwa saa 12 pa kisioni chakwa cha misoni ni mundu ekwatilite kistima abotete kiwone kati na abonoka einongi meyeli umwe abonoka athi umwe ni watatiwa nake ni wataokoa kioko ni cho mundi usio wetu maitwa akwata mbanga nene kando me ukilava usio na umwe wakua meyeli na umwe wakua ikiguo na watiwa ithayo ulongitwa ni waokoa na enendhe ya maweta kana methito thinani mwene ila meukilanilia kuthingaliko sia malaka no sia kituluni katikati wa usio yo na thina yo kumea kumbela miaka mingi na muno evindani ya mbua valanda mbuka sio itambaika vateva vandu wange matonya kuingila ngaliko ya bakwitu twithitwa thina mwingi nundu usio kwa kile evindani withitwa ikua mundu na ekayuta kwa to onzia tutono nena tikewika tithitha no nzia othe yote tutono tetheka kwa utu ikulia kwa serikali ila kwatite kisio kitwambie laki mwana mule na langi matianie na serikali angalikwetha kwa kwitu ituma mututethecia nundu tena thina mwingi byu ebinda mutiani ciana cito ithio kagwa na ngali kaisilatala itatona kuingocio na tatembe onthi ila ingitithi andu matethetwe makekiwa kiao na maketha nondu wa utetheka kwou lilikana imututethie tena thina ongi mwingi nundu ila kwamina kuonetha no mbua nini ucio wabinga tikoma muingo na ni kwa kwitha tina mundu tono to support kutwikia kiao ona lelo kwikiwa muthango wibo ni madamu wase obasia kwa leba ni wokia twete ya muthanga kwa utira isotethio ya serikali tikulia serikali yako kwitu kwa mwandie ba mwetu katuthine niki mwitu na mbua mbingi la yende na kuisioni kwa thukanyo enenthi ingisioni thini malasimika kutesisia losio alamende na maviasala ni kanoma weani angi geoki ni serikali ona tuitetheke ava nundu kiao giki cumbuite andu muno ucio tucumbua kilendi na tuona serikali ikwete otutethia kwa tukulia serikali onetha ya national government itwiki onetha ikanini kandu la kwimbua withie thina ucio wathela ila ombi la wananchi hasa hawa watu tunatumia hii njia
inafaa viongozi waliochaguliwa huku waangalie hii daraja, wajengee wananchi daraja, watu wao wanakuwa na urahisi wa kupita katika hii eneo, kuliko watu kupoteza maisha kila wakati mvua inanyesha. Kaunti ya Masako kuma mesoni matungulu nyeni toboni mutesea. Hati ima ngwatanio ya Azimio One Kenya umundi matongo iwe ni atongo imo ni matangasa kukwata mbau maandamano ma matakitali na kuikonia namo edhi wa silikali ndithi ni kiamo komo u matongo iwe ni mutongo iwa chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka nimeweta kana silikali ni ya ilite kuthini kiamo komo u kwa mituki oingi maitula muti President William Ruto kwa kuvuthisya mukomo wa matakitali vindani enende mande kuidhi wa mainyama masivitali nilivoti yake Ben Musau. Ndongoi ithi kuma ngwatanioni ya kiuteti ya Azimio One Kenya itongoiwe ni ndongoi ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni siatisi ya kukwatiania na matakitali kutoa isi ya miatianio kabindani kama matakitali memukomoni wa kusukumia serikali kuyanisia witikilano wo. We stand in absolute solidarity with the doctors. They're entitled, as usual, under Article 37 of our Constitution, to picket, to demonstrate, to go on strike. And if they do not stop this strike, obviously Kenyans are free to join. Apparently the only language I understand ni kwenda kwa mitaa. Oingi Azimio ni atula mute Musumbi William Ruto ovamwana Minister Muthaiani wa usese wa nthini Professor Kithure Kindiki kwa kila ndongo ithisio weteta kwitha mateku ithukise kio cha matakitali na vandu vau mayambe ya kumatisia ila matwaise miatianio vala mathingilila ni haki ya matakitali kwika uu. If only they could cut down, because during the National Dialogue Committee meetings we were able to address some of these issues, and a statement issued that they were going to cut down on travel, for example, that those traveling, say, within the region will all fly economy. But what has actually happened? We have seen exponential growth in expenditure by this government. There's been a development when the CS Kindiki outlawed the strike, meaning beginning tomorrow we might start seeing tear gas. We saw what happened to the leader. There was a projectile that hit his head. God forbid if it had hit the wrong corner, probably he would not be with him. And as Mio we are saying, it is their constitutional right under Article 37. And if this government, instead of addressing the problem, the root cause of this, is going to use tear gas and force against the doctors and force them off the streets, as Azimio we are ready to come out to stand with them. Kalonzo Musyoka etula muti uneni wa President Ruto wa kuweta nthi ya Kenya taina muio munene wa kuiva misala ya thukumi na bala Kalonzo kuweta ene nthi ingi taatianisie na kuendeea na kuumia kumana na mukomo wa matakitali. What you are now saying is this matter has assumed another dimension. That the whole president comes back and he says, we will not pay, won't pay. Goes on to say that they do not have, we have to live within our means. Say you have no money to pay your doctors, and yet you have money to give new jobs called CSs, creating offices and rewarding your cronies, and you're saying you cannot pay the doctors. This is the height of irresponsibility by any government. This is an extravagant regime. They want to be able to milk every penny out of the Kenyans and be able, and then even refuse to pay the doctors. We have established this morning that over 500 Kenyans have lost their lives following the doctor's strike. You may even want to compare that to Shakahola. And it looks like nobody seems to care. We are here to say you will care, because if you don't, we are going to come back to this podium and make further statements with regard to showing solidarity
with the Kenyan doctors. Very soon, we might even have to go to take the government to court for causing murder. Because what are we arguing about here? We are arguing about cents and shillings when Kenyans are dying every day. Thank you. Vilingi wa Mauvoo Tongoi TV, nyeneta wa Ben Mosau. Twelekele kuya kauntini ya Makueni matakitali ni mathudhwa kuungamia mukomo wa uthukumi nthini wa masivitali na kuciogethia wiani kuvocia mathayu ma NND ala kwambe wa mithenya miongo eliyu methitwe maivika masivitali ni masilikali vanthi ya Kenya na kukosa uiti. Amwe ma NND kauntini ya Makueni mainena na andiki ma Mauvoo ni makwata mbauneni wake President William Ruto wa mithenya ilimbituku kana ukwati wa nthi ya Kenya ndutona kuongelwa muio ungi wa kuongela athukumi misala vala menda matakitali kuciokethia wiani na mayende na unenania na serikali wa undu wa kwailia uthukumiwo. Kennedy Mulinge na Mauvoo. Enendea mainena ni maweta kwa mbeo mitha miongo ila matakitali makometa wia maenda kuongela mesale nendi methita maina mako kwata uthukumi masivitali ni maserikali vanthi ya Kenya. Kendo kila kitite ingi malasimika kukwata uti masivitali ni makimbene kwa ndivisi yulu ila aingi matafikea. Matakitali methe mene lango ya kiutu. Nundu yuila wona mundu abika hospitali na ndeo nengwa usovi yola mwani kana ndeo kwata matibabu ala mwani kitumi chake ni kwithiwa pena muzozo wa ngalika na mebele yo pia na ngalika nesu kwa kwatiki ndo kesio na pamwe no etha ne batonekana serikali sisi onde twana kosobia maundu ama mekomo makathela nundu dina mekomo ya matakitali tukaiwe mekomo ya matakitali na mekomo ya andu alange na ithi andu ala de mahasala ma kawaida tejisi teki ya mekomo ngalika ne yeba kodi nule wambatite me ngala masia nombatite ambatite ala me biasala ne momite odi kwa ngalika ne lenga kwaza kila mukenya ne umite ti ala maandikitwe kwala de kwa mukatetezi ona medio thoko maba me kwa mukama ko ne ibalwa enendea maenda matakitali kwa mbosio kithama wiani kwa vasia wa masivitali ni kuwa nene moma yende ya kumandho usungio wa kutoka konya mukoma uva mwana movya wa uiti vanthi ya Kenya. Matakitali ni maithitwe nesa na mailo sioko wiani nundu waisha andu maumite muno ujumi ni muthuku aya kwa bika hospitali kwenda wa me maima wonda wa yuko kila kibo ni wakwa ona getha no mekwenda kuongelwa musala mambo sioko wiani mambo kwa wananchi nundu andu ni maumite kwa hospitali. Wachuma movitu President William Ruto anawetie kwena na ukwati wa nthi ya Kenya vaingo ilo via sianete kuongela matakitali amesala valone ndiye momis ya kuvikia lo uchumi wa Kenya ukwaila. Kendo kila namba nene ya NND makwata mbau. Onani wa Musumbi ningo unga mkono. Nundu kendo jambe. Ila weza kuona ngalama siokela ziambata ya manja neto alika ngame bukone zaidi. Na kendo kiki affect kila mundu wonde. Ola oni othokoma na olote othokoma. Ila wana kwa tuwa sindo wambata wethia kala kendo chondani ketha kiyolo na ngalama ya maisha na na kwambata. Kwao ki Musumbi ona izi. Nina sisi naona kwangale kwa ingi. The wa kabisa ushuru lo kwa sani wa Kenya. Wasani wa thokome mwene nde kwanza la elite na batana ulusani na batana mbeza kwetha cia mwene nde kwa niona ki Musumbi nane ni kendo kesi. Mutongoi TV kuma Kibwezi kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Tuandini wa kaunti no ya Makueni ni kana kaunti ya Makueni ni vetukithiche budget ya mautiyo kwa evinda ya keli kuyana na munini wa ndongo ya ala aingindini wa mbunge ya kaunti ya Makueni na ula ingine MCA wa Nzauwi Kilili Kalamba Francis Mutuku uwi ka itina wa kaunti ya Makueni kukwata kimanzi cha shilingi milioni ya naimwe miongo inana ile kuma kwe shirika ya Floka na vala inge umbuile kana vatawa kuongela milati imwe besa ku milati inge ila iminewe ienda kuivwa ndongo inoni aweta kana ndini wa mi ile yukite kana ileti alete milati mingi ni kwithiwa yiminu kililwa kauntini ino ya Makueni livoti yake Caleb Chalo. Ngalo kwa kimanza cha mbesa cha shilingi milioni ya naimwe miongo na ile kuma kwe movyawe mwana wothe ne kya maundu ma wali kuanzeve kana Floka vamuna kulunga masavu etino wa miradi muku kuneka na kutumia kimanza cha mbesa kila ketana ikivangiye ni mu itumi ila itumie budget ya kele kana supplementary budget 2 ikivitokethwa ni mbunge ya kaunti ya Makueni. Budget ino yekwatiwa kuthukuma nthini wa ivinda ya miele na mithenya kauta tutanambo kila mwaka wa serikali wa mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025. Francis Mutuku ni MCA wa Nzauwi Kilili Kalamba na inge munini wa ndongo ya laingi mbunge ni ya kaunti ya Makueni. Nenda kwa sia itumilesi atuma kwetha na supplementary budget 2
ni kana pembeza tunanengiwe ni shirika ita Floka 142 million na wethe ape miradi ingiti kuona yaile kwa kiasi wa mbesa ile ikabarangulo kanika the yangwa kulingana na economy ndu ile na bingi to asisi wethe kwethe ndite kuona kanitikika mpaka ibindane mpaka mwai wa thandatu kuweza kwethe minita ilo songanja ingiti kongela mbesa ingiti kathezia mbesa na nikanasa kwethe ya niteka kindu kila realistic within period ino etiela miele na vile vile undupe timu sito siendete Kisa Games kwa yake livi nitaimande ya mbesa katika appropriation katika supplementary budget nikanaweza kwethia ni mathio thao kamara na wasiwasi kukilango enda akwasi ndo mama kwa ni methe meredi within the 2 months miradi late ya late nitona kana already katika development ndi kutete miradi ugethia at 31.99%. Ndongo yino niyenda ingi muvya executive kwisila kwi maofisa nene kana chief officer vamwe na maminista maikithia kana vai muradi unavangiwe mwaka othelile utia laute muthelu na temilugile miisili temina miradi ile tialite na wetheta kuna we muzio kila ngulia the county executive mawaziri maitu na masio maitu nimeke vitini kana ziketha pai muradi una budget yetu katika this financial year 23-24 wetiala utemwike no sinwe wendu wito. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvou. Tusiokethie kauntini ya Masako ethi wa mbua mbingi ni kuendeea kuwa ni vatonyeka enendi alama tuiteva kuvina silanga wa kwa mwisho kuya matungulu kauntini ya Masako makethi wana ivinda yumu kuthama misini yo na indiki ni kumana na ukuta wa silanga u kwambia kuomboka vala enendi mava meweta silanga u tawase uvigwe na nsia itemba ilu na yu me mwisho ni wa kuithiwa ni kiwu ingi ni matetaka nani vatonyeka mbesa ilasi havadhiwe silanga u ni silikali ya kaunti ya Masako ikethiwa itumiki tena na kumana na maonzu ala monekete silangani u mwanikito wa Mavoku mangalikoni ya matungulu boni mutesia nukutunengelele livoti swingi ama tuiteva kuvina silanga wa kwa mwisio mawetakana methitwa na makule matuku maingi kumana na uthukumi ula withitwa itwaiwa silangani uyu ateo maunyungunyusi ala mokelasi mayoso wana uito kana kuthinikiwa ni silikali ya kaunti ya Masako. Last year silanga wa kwa mwisio otondo mwisi ni wokie waseubwa na wokie useubwa na otuku na twambia kulalamika nikisilanga useubwa miseubilia su ya enenthi mateweleka na ila twanenie kwa tumiwe masimu kwa twika tena siasa na netwabindisia netina wa mithenya mavuthu twi matuku 11 ya December itina wa county government ya Masako ya siani dhamina nitwambanie baingi ta enenthi twaete malalamishi undu kigu kicha seubisiwa na thate ya isukulu nitwonie kigetha kimwisho kwa enenthi especially amatwie pakuve na silanga uyu mawetakana ala masuvasa silanga uyu mayako nyenenthi kana kumethukise ulwa maundu makoneti silanga kana mithanga ya kisioki na muthango ula wikisioni kita muvuthu munono tailita utumika wiwa kakusia ukuta uyu wa silanga nyenzi aiwe kisioni ki na ini si muthango undu withia wa ubya na silanga yambia kwinzwa muthenya wa mbe nituokie twanengane undu babethia wa baili na muthango witu undu withia wa ubya muthango ni friendly na kiwu nukua wani kiwu ona kamutalo kautemwa na ng'ombe nikatuika kyanda na twa matavia undu zilango tuona wailite na maema. Madam Governor, kuwa andu ala meumislead serikali waku ni andu ugumeita coordinators na nienda timu muatha timu Nicholas mumileneza nundu ila kwi utethio uwetwe ba ni mwitha mwe malaini wambe lakini ila kwetha thina muthiumila tienda timane county wa Masako kwa wika tibas ingi eka ile itumia wa Kenya nundu kitui count kuiki ndukira wa coordinator makuweni count kuiki ndukira wa coordinators unyungunyisio wa munene na wiani kana navatonyeka mbeza cia silikali ya kaunti ya Masako uthukumi kwi mwene nthi kisioni giiketho itatumikire na nzia mbailu withwa kila kiendane na ukusiwa ni wacio munene na silanga uyu utonya ulaisa umatethia na umunthi twamba na bayu tuthikaila na tuikulia Madam Governor wa Vinya nundu itwaiye na yatwika siasa tienda andu ala mamwia ni siasa yu moke mamwelesie mbeza cia serikali yawa Masako ciaendie ba ni kulia serikali umunthi ju tunje ba tienda umuthilicha tiunje ba nikenda kila twanena choneke kana ni chagwo na tuikulia ethi watu onathi watu thisi usoma onathi watu ima expert kisio kitu kina andu expert matona ku device
na kuseuvya masiranga undu siaile tha iseuvya tuina nzika na tuina wiati za cia mpesa cia silanga wa kwa mwisho ni ciaiwe na Madam Governor ethwa nukwenda kutwithukisya na nukwenda ngosi tuiboeju kindu cha mbe ni mbeza cia masako itungwe ila cia mbeza hii na ethwa ndu tona Madam Governor ithie taene nthi katiba nikanengete mwene nthi haki ya kuandamana kwa ugo na kwa imani tuendete kwa national government kula kwa president witu Mr. Dr. William Ruto nizani we undu silange kuiwe onanzia ate inayo kumela silange ate nziwe lelo watu aiye kiwiwe kikwire malelo akala itokwana tezi matono izilwa ba aya unateka kwa baki sioni ki tezi tetono izilwa ba ni kwa we malelo silange kwe kuiye kiwo ni kwe twanange ye malelo titona kwe kata serikali account we kwa tito tiye tabala mwe mwitu mandelelo mwitu service ya silanga na tiali tuka tesa ubiwa silanga nundu ni botu delela kana siana twedio kwa ndine masaku kwa mwisunye toboni mutesea Nende musese mwendo alivoti yesu yake boni mutesea yethi wa itutu andini wa uthiumo witu wambe ndi tutandete ndini wa uthiumo wambe niona mundu utumanite kana wandikite utumani wake mukuve atuite no tukwete mitambo yesawa na serikali ni aleta kwithi wa itumia ilovia ilai kutumia ndini wa waki wa nyumba siatho wa munini kuiva matakitali nundu ambunge vamwe na asikali ni manongele ilo musala na indi yesu niwe kuthi witu andini wa uthiumo wambe tuisokethia tuithiwa na mavuangi tukathivasa tene uyaila isi kuona usi mungalu andu mabanda makesa uketha mbua iyo kuo kwa wingi ni maundu mebala tutonya kwika twakwata kiu cha kwimambo pe maundu maingi wambe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwosete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi thina yu ba wenda ne ku establish kana siambo kwata lakini ona sia kwata yu ukaokethia ni sia twami ba sana kuma kwina thina muno bubango ni cio ndu ndinzo ni fiber ni ndinzo ila uya ni mbali cio na ni moyo muno yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wile ukethia wala ni mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama inginu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilovia yoi petele ibinda ya ile kana tuithike nthini wa wimi wa kiumuthi tukuthuke na ikinya yao ya nema kutacho nda bandu wa imwe ninyo no kwata at least lump sum ukethia hizi kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu en kimo ondukiana kimo without no tata mbese na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa liya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena cia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune.
Kalibu ngendeni wa mesa vilingi wa mauvo musi umwe kuma utuini wa Kang'ale Kiatine Matinyani kauntini ya Kitui. Niwe kumia kana niwe kailandu mango ya ulauva mwena ndongo hii matedhesi ya kuivandivia sibitali ila nimbewa kimansa silingi ingilimana ana na ila inatiwe ni mwendo ona ulo natiwe ni kana natiwe ni dayu musini wa ilovindini wa sibitali umwe ngalikoni esu hainena naandiki mama uvo Benedict mwendo muli ni wakulwa matedhewe ni kana kukwata mwe wa mwendo ona ula huende kwethiwa uisi wandini wa sibitali u Lina Musangi ni mwandikitu wa mavo. Musie umwe kuma utuini wa Kang'ale Kiatine ulawi Matinyani Kitui cha uthiloni wasuni wende na kuika ilandu mangoyo lau ondumana atongo ikumatethesya na muvothi wa kuivambilo ya sivitali ya Mbewa silingi ngilimana na sivitali ni umwe wa Kimbene musie ni wilo vivala mwendo wona ite wa Mbewa kutiwa ni thayu kuyana na Benedict mwendo ni waweta kana methito maithino ni na waua mwendo wo kuma mwi wa Mbewa mwaka uu wala unethito ite wa masivitali ni kivathukanyo musie ni wilo vi wala waweta kumana na mukoma wa matakitali ni kuna masukumia kumusembia mwendo wo sivitali ni wa Kimbene vala mbilo ya sivitali inambatie muno ninethiwe na kwatwa ni musiba muka wakwa Patricia Mwendwa ula ambapo ni former mwalimu a retired teacher nunethiwe no wau kuma January na tuviko yu February anakoma Kenyatta private wing na nasioke nga discharge wa aku diagnose arthritis na many other complications sia wo ni kula sia well wishers best friends anuma kanisa to the Anglican Church ala monze matwisi na matonya kwelwa ni thina wo watukwata immediately kwasia mundu waku mwendene na mutu wa imwe matutethesye tuive hospital bill na vamwe na garama cia kumumya moshari na kubanga mathiko yu musi uu enda utetheiwa kuiva mbelu isu ni kana kukwata mwi wa mwendo wa ula ukomete musini wa Ilovi na vala waile kuthumuso Matinyani Kitui na vala wakule kutetheswa no kana itina wa kuiva mbelu isu mavikie na kumba ni kiathi kia kumumasia mwendo wo dakitali ni komete tuinethi Kenyatta kana another government hospital tunaendia private hospital nikenda kwati utethio as a result of strike nelo naendia audume wa hospitali la tunaendete tunarified tuinze yani tuavituka MP Sha ana develop ngo kulio kunanesa na tunethia no tumanzi utethio kwa hospitali ingi na twavikabu dakitali au mala na au muthima wethe hapa undungi no amwiki oxygen na anapambana nake kuma saa 6 cia muthenya na anaendania nake mpaka kwatuka na ciavika saa ili a develop a stroke na yethe ayoka ina vinya yethe na failure ya nerves twaitwa ngili manana lakini fortunately wethe bai kitanda baitu na kuliu kwa yote ula utonya kwithwa ena tei wa kwenda kututethia. Ripoti ya vilingi wa mauvo kuma kauntini Kitui ni Lina Musangi. Kavindani ka amaniwa mavingite maskulu ya sini makulu ni Seneta Molote ungwa chama cha ODM Beth Siengo kukunikila kana kakeli tumuno vindani siko siasa na sia A2 sia kuvukwa kauntini ya Kitui sikathi temuno wala wenda kana kakeli tu kusese wa muno kaikalike misioni mithuku na ndi Beth ainena na Mutongo TV musini wa Kitui na kwithiwa na umbano na ndongo isia akana amuika kumakila kiliombunge kauntini ya Kitui ni wakulia Tongoi kukwata mbau wendi wa Mutongoi wa ngwatanio ya ulei kana ngaliko ya ulei Raila Odinga wa kutia kana kukitia mwana wa mwene kivila wa ngwatanio ya ndisi ya Afrika ni kwithiwa weu ni komunene kwa mwene ndi wa ndi ya Kenya. Onesmus Stalo na Mavoasu.
Ipindani ya manywa mavingite maskulu asini maendeka kwithia memetho na kusianya muno na kana ka keli tukiakalike mwisioni ukulwa wa mwane seneta Molotungu wa chama cha ODM wa Ndubethi Siengo kavindani kalawethia na kikalo na ndongo isia kawoma na alama amuika kuma kauntini ya Kitui ba musini wa Kitui kunanenesya maundu ma utongoi. Ao yuninese kana skulu ni mbinge na ninguthuthia andu maitu ekalima Kitui County ni kana withie nitwasuvia ciana citu cia eitu ngukulia aume maitu na imwana twikabuki ciana cia eitu nitusuvia ciana ii nitwetele kwithwa na sumbi na ndongo inene ila ciale kuma Kitui County ethia kana ka keletu kana mundu mukaka bukwa na kutiliwa maisha kwendea na mbe ithwa ni cheva na ni wasio kwa Kitui County kuni isuvana ibinda yetu skulu ciembinge tusuvie twana twatwiletu kana aka ni kana mekabukwe na ngwisuba ando ni kwitha nini cio yu andu ala matwanite aingi mae manwa mesie ni makuana makatonyana na tupio makomeania ni subana Kitui County twikale na muo na ethia ni mwitwanite kana mwindu mwewe bandu mutaendea mwe ingi kaba kutanisia mundu akauma ethayo kwikuawa kana kuumiswa muno. Inge seneta unolo lote ni chama cha ODM ne wenda atongo kuma ba ukamba mana Kenya kwa onene kukwata mbo wendi wa Raila Odinga kukitia mwanya wa mwene kivile wa AU pala mwandu Siengo aweta kana mwanya uswe thia Raila Odinga akawosa wakethia wa uniko vandhi ya Kenya. Nolote chama cha ODM na ni musumbe wa ibeti Kenya yonze kwa chama cha ODM kuni mboya yakwa na wisubano wakwa ndongo isio ndetu kwate kuoko mukumie Raila Amolo Odinga ni kana ethwe notonya kufaulu kwa kukwata kivila kila wina meana kyo kia AU Commission. Ona wiyovo thini wa sikalino nila sithwa musini wa Kitui sietete pa mwatongo ima kabama na amuika kuma wodini miongwena sia kaunti ya Kitui bata munene na kunanenesya maundu ma utongoi na kwakana ta ndongoi. Twina ndongoi sia mwaitu na amuika aputhu kwa kunenea yulua utongoi ulondo andu maile kwithwa mebundetie kwithwa na utongoi kuma mesie na kuendea kubika ona county na Kenya yonze tuiva kwa kwithia nitwaile kumanyana na kuendea kukwatiania ni kana twendanie twi imwe withie nitwasuvia misi itu nitwasuvia isio situ cia mbunge ona ilio cia ward kwa tuiva kuma ward cionthe cia Kitui County na ni mukutano wa kwambia ni kwithwa nutukwithwa na mikutano mbingi ya muthemba u twende kumandana na kukomana na kwikiana bina kanela itwa na asungu capacity building yani kwakana ni kana andu methwe matoetie utongo-ini. Tedi vote blingwa movo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Muvia wa kisomo kwisila kwenzama ya kuungamia mitiani NEC nietia uwekeo kwa mauvaluku alama na kusiwe ndini wa unyaita wa mausungio mitiani ni mevetuku wa KCP na ula wa KCSE. Ofisa munene wa NEC avikite mbe wa nzama ya mbunge ya kisomo ni waweta mauvaluku ama yesa usioke wa ingi na nzama ni ikite mivango yonde kuikithia vena mitambo miseo ya kunyaita mausungio ma mitiani ya muthia ila yukite ni ikulio ila yenathakiwe mbungeni ni muyumbe wa igembe ya Ideona Ulani John Paul Mwirigi. The reference is dated to the letter dated 26 in January 2024, which was sent by the NEC. As per the letter, the examination was administered as per the Kenyan, as per the NEC rules and regulations. However, the anonymities were noted. The letter further stated that the results have been verified afresh and confirmed that the KCSE 2023 examination results for candidate are correct as it listed on 8th January. That is the letter of 26. However, the institution received a different KCSE 2024 nominal roll on date 27 January. CEO, you have been releasing results over the years. We've never had this similar challenge. So definitely within your systems, I believe you know,
what could have gone wrong? I want to say that we didn't apologize to the candidates, but we'd be happy to do that because we are public servants, and when we make errors, we must own up to them. We are already in the process of procuring a system that will be more stable, because the challenge, Mr. Chairman, that you are going to prove was not with the results. It's at the point when you are either doing the printout or you are having people access the results on the portal. That's where the challenges were coming in. But the results on the portal were stable. And we will make sure that before we do the next exams, as we have said in paragraph 34, that system is going to be in place. Up to the time that we release the exam, all the processes have been done. But I think it's on at the point of technology somewhere where things fail. Tuisonga na mbele nake President William Ruto ni watangaza kana nimekuithiwa mayika mawaliuku ma muvea wa OIT kwa kwikiamwe ma mawaliuku nthini wa mutalatala mweu ula wi mbungeni na utuma maundu ma OIT mathinikiwa kwislanzia cia matuku kana technology. Ruto easiaki nikikutethecia kumina ulusani ula withitwo ikusiwa nthini wa muvea wa NHIF. We lost a number of ministers. As you can see, the responsibility vested upon it as the nominations committee. 24th General. Mumesikia moderator amesema kuna challenge pale kwa NHIF. Malipo ya NHIF haifiki kwa muda, na saa zingine kiwango kikubwa ya hiyo pesa inapotea kwa sababu ya corruption, kwa sababu ya pilferage, kwa sababu ya wastage na kwa sababu ya theft. Na ndio sababu tulisema kama serikali tutabadilisha sheria kabisa on delivery of health in Kenya. Na sasa tumepitisha sheria 4 mpya ambayo itatusaidia kuweka msingi thabiti, including a digital health bill that will bring all our health services into the digital platform so that we can eliminate the corrupt and we can eliminate those who steal from us. Hiyo mpango sasa itasuluhisha hiyo shida moderator amesema ya mahospitali yetu. So we are going to work together in that space. Ile mimi naomba nyinyi ni tushirikiane ndio tuweze kutembea hii safari, na kama mahali kuna makosa mtatueleza, tutarekebisha. Mahali mnaweza kutusaidia kuhamasisha wananchi, tutashukuru, so that we can move all together. Sub-County Administrator wa Yata serikali ni akaunti ya Masako na Hashon Musyoka Kinywa ni womia uthuthio kula kwi aimi methiwe maimanda utao kuma kwi maofisa ma uimi ila meutho wa mbolea ni kwithiwa kwina mbolea ya chati ila yende na unyai kwa isioni sikivathukanio vanthi ya Kenya. Oingi Kinywa ni wamenda aimi aya kuosa ivuso ya mbua ila yende kwa oyu vala wamenda matoa isieni ma kwa wingi ni kana kukitana na nza uyo kaivindani ila ngwatanio ya Azimio One Kenya ikwenda Minister Muviani wa uimi Mithikali Nturi atiye wea itina unyaita wa fertilizer si achati. Beni Musao na Mavoaso. Maziro netawa Nason Musyoka Kinywa ainena na vilingi wa Mauvo Sub-County Administrator wa Yata Nation Kinywa ni wamenda aimi kwe yumilia na kumanda otao kuma kwe maofisa na ataalamu maondoni mane maa kavindani ka aimi ingi maminete na ukomana na alusani na kuthoa mbolea ya cheti. Indi mbolea ni ukie imwete nzio. Nituwate iwe nandu tete umana mbolea. Na tete ukola siya nekana imi maito matana mba wa mbolea. Mesi lobisini wito wa kilimo nekana matawe yulo wa mbolea. Ona wathi kithimani ambaye sila kwa kilimo nekana umatapie nekana mautaya mbolea lo kosa. Ya upanda na ya utopudress. Nekana withie ni mwaima muno kivindi niki withie ni mwakwata loni kuma miondani kwenu mwike mbesa mfukoni
na leume sana. Uneni wa kinywa uka kavindani kala na yonzama ya mbunge ya Senate ya Mount Manema ithiwe imina na kwendekethia aimiela manakomanie na ulusani mbolea nino mavikie na utongi wa ngalama ni kana mavikie na uvanda yengi. Kabla hatujaenda kukopa zaidi, tulipe ndani ya fertilizer ambayo wakulima alichukua ambayo ikuwa sawa, kwa kuwapatia mbolea ambayo ni bora ama kuwarudishia pesa yao, kwa sababu pia msimu unasonga. Na nilisema kwamba huu ni ugaidi. Tutafika pembe zote za Kenya, wanaohusika kulaghai wa Kenya mbolea na pesa zao lazima wakamatwe. Aimi alama nethiwe maitho wa mbolea no ya cheti na mameweta kwa makuyane wa kuono ndo liuo withitwe uimea miundani. Mimi nilikuwa nimeandikiwa 2 za kubanda na nikaenda nikapata. Niliporudi nyumbani nikakuta ile fertilizer ambayo nilinunua imechanganywa na mavi ya ng'ombe, ingine nasikia ni punda, hata inafika 50 kg. Tusaidieni kwa hiki. Sasa kama hii ndio fertilizer kuongea ukweli, hata nipepa maka nusa. Kwani umetuletea mavi ya punda huku? Inanuka, hata kukai ukivungua ni sinda. Okavindani kau kinywana kene wa umiothuthio kola kuya mimethe machosa ivuso yako vanda. Kavindani kambua yende na kuwa ni kana kukitana nanza. Bueno ya uowa ipu atambua nong ode tokolia aimi maito mai imekuwa wingi ni kana mesoveana nanza ni kana meto nangetha nene ito no matuye kama patani mama kila muthenya. Okavindani kau na yongwatanio ya Azimio One Kenya ni amwenda Minister Muveani wa Uimi Mithika Linturi avikia na utia wia kumana na kilengesi cha mbolea ya cheti. Kalonzo Musyoka igweta kutia wia kwa Linturi takuutethesia ukunekeli. All what you are seeing really smacks of nothing but pure corruption. This is why they are unable to manage, and this is why there's so much contradiction even on the matter of the fertilizer. We are calling on our nation, on all citizens of goodwill, to take note of every scandal and hold this government to account. We have rains, we have good soils, but we have fake fertilizers. We have fake seed being given by the government itself from NCPB stores. These are not things being bought kwa maduka, sijui wapi. And farmers have found in those bags not fertilizer, stones, na mavi ya punda na vitu ingine, very strange things. The deputy president, Bwana Gachagua, is saying, yes, there's fake fertilizer, but there are 50,000 bags. Which is which? It's a government that is totally confused and out of touch with the reality. And that is why we are demanding today, as Azimio, that for 3 weeks, Bwana Linturi has been in offices, in this office, has been issuing denials. But now that it has been confirmed that it's fake fertilizer, the honorable thing Bwana Linturi should have done is to step aside. And we are demanding as Azimio that the Minister for Agriculture should resign and allow investigations to get to the bottom of this scandal that threatens our national food security. Vilingi wa Movo Mutongo TV kumava kaunti ya Masako nyeneta wa Ben Mosau. Nende usuni huo muthia wa vilingi wa Movo tukumaningi vaya mwendoni wa saa 3:30 nyeneta wa masikitaka tiwanesa.